hati edini likozatandikire ziti na izo muntu na omuntu ogu omoyo guli ngwiza ngo mukwata ogo moyo eye kuva kwateje myoyo nigo ono Queen of Heaven wo hura mbeta obukusoma mu kitabo cya Yeremia esura ananaine urukara 16 noje kumusanga ahubwo omugogo nuwo Maria ubakoramye kunu mu kikatoliki ni ogo musambwa mukazi nkabani ngubasoboraho nigo kwiza gutaha mu abantu mbatunge ogo moyo gwe ogo na benabi gwe kina benabi nigo gwarese na charismatic ne kikayisokiri ne nguyambo aho nemyoyo ende ikora hansi yavyo niyo yalesene Islamu cyo kurora ira naira mukama simu vetu munu Bible Yesu atagambe ngo abantu bona bagenda mu dini ngo edini ni yera kujuna kutasya mu iguru edini te kujuna omuntu okobota junu wakafurukayo oko karokoka tosobora okutaha iguru mukama simu arokino cyava advent munu mu Bible tari mungo ango ava advent ngo niyo dini yeritasi abantu mu iguru no mu Bible ari mu kujunwa omuntu obogonza kujunwa kutaha iguru no furuka no rwa mu advent no rokoka ogu mbeni bagambira abatandikire eze dini ogo yatandikire keke dini keke advent bamwetaga Ellen G. White ogu Ellen G. White mukazi na abandi abayatandikire nabo bitu no Elia kevembire muno ogo eke kidini omoyo gukeza gulu gwa mukwato ogo gwa Maria Magwela ogo Queen of Heaven ogo musambwa gwamaze kumkwata atandika kutunga obunabi nevyo mmesa avera gureje stane na amani gago kuragura Bible negamba akahebo busobozi mukama simu aro busobozi obu yahirwe no kuragura na aragura hati ogu Ellen G. White obu yatandike kuragura abantu bagamba nabi waruhanga ngugwezire nabi waruhanga na aragura vite vya empero hati ogu moyo gumukwata atandika kuragura evintu abantu batandika kumikiririzamu kafwa hanyuma neje dini kisigara ke kidventi na kile kya Jehovah Witness neze dini zone zo kurora nuko zatandikire ziti stani nuweziresera hanu eze dini omuntu obogonza kukira gehena no furuka no rokoka mukama simu hati ogu Ellen G. White ali mugehena na Asia mukama kera mtoleka ogu Ellen G. White ogu Muhammadi ali mugehena aba Constantine bona aba papa bona kurga papa wo kubanza okuikawo okumalira bona bali mugehena mukama simu bano abakatoliki bagamba ngonu Petero ngunu akaba papa wo kubanza baitu Petero akaba ino mukazi kandi aba papa tebagira bakazi obukusoma mu kitabo cya Yohane sura 8 ukagenda information zo kusanga ngo Yesu akagenda kusavera nyina Zara Petero mukama simu akabarwero muswiji mukama simu hata Petero akaba ino mukazi baitu ba papa tebagira bakazi hate kwasa ingu Petero akaba nguna papa wo kubanza Petero ali mwiguru Petero akafa bakamwita abwenziri abo kutebeza amazima bamwite ali mwiguru baitu ba papa bona bagenda mugehena hati omuntu tokujunirwa oko gamba nyo okudukanje serekeyo kuno no ino maliro bahondire